Yo, there's a boy. Ayaga kuruba, utoka kana wedina. Ekara to baiza to ela, ekara to baiza to ela. Ajeni goruta mianya, ayaga korutia midi, ayaga koruta mianya. Na waithaka kwendwo muno, na waithaka kuina wega, waithaka kwihumba wega, waithaka kuria na kunyua, waithaka kugia twana twega, waithaka kugia twana tweru, waithaka gukorwo atari na muhiki ungi handu hangi. Wapi makofi ya waithaka wake. Wemaga muthikiria na mwirori wa Miaki na Mebe TV kuraha naho mucie wigue wi mucinge tomurwa wa Kimani riu kwake na mugithi muragicikite muno ino wa Waithaka uria kiri latest muingi urakinywa haria kauga atiriri Waithaka gukihumba wega nikio kia Wakirumba kana Waithaka gwikinora kio kia Wakirumba andu marakiragia maoni mao muno no kwaria uhoro wa ma makiuga niguo gukihana kwenda guthomera maoni ma andu matigakiume kanua-ini gakwa tukona grade ya kauga atiriri Baby T siku zote Kento kauga atiriri mwingine nyonyo ziko nje zote akigathiriria Waithaka wa Jane Mary Njeri akauga atiriri ati nikio kia Wakirumba hauti uhoro na kanja ng'acito akauga atiriri Waithaka wa Jane Waithaka wa Kirumba ni ritwa ria rurakiheirwo haria. Rachel Bandi akauga atiriri mafans mnakuanga na ubaya nyinyi washiko akauga atiriri mimi bora nasikia jina Wakirumba ndiri na gathina. Maoni ni maingi rekia maku hau no tuike wa gushare.